Veliadeg Breizizel. Emañ Richelaou Radio Breizizel, Beiadeg e Breizizel. Daniel Jekel, spered ar yez, ur podcast ki niget gant tudi kreker. Bonsoir, Jules Bouchard. Bonsoir Daniel. Mona Madanet. Ja, Mandara. E pad ouzpen dek vloaz e veze lus ket sulve chou chilaouerien RBI, Radio Breizizel, gant abadennou Daniel Jekel. Mon arrei an animatour dre an enchoutreuz da enrolatud ar vro e seiz gant Breizizel. Laket e oa bet an enrolad enouse ergoudor e skolvur brez tageti dastum da genta. E nina e main bremañ e roi a zon. Irio vad e vezulier pegen prisius eo an enrolad enouse. Destini ou pinvidik eus ur bet divar ar mez a oa o vont kuit didrouz. Pont meus ur kaoul anor, hein. Même les bigorneaux écoutent RBO. Oui. Tre de ran. Allo, Daniel, pinvidigez a raniezou. Da l'homme de Landbar, vu kaiser? Pas vu. Ja, Mona Map. Pont meus ur kaoul anor, hein. Ah ja. Oh, bo mina bo nag patiant an ar kaoul. Ja, guire. Ja. Ben, neus ket kalz a deud ben telefon, an neus ket d'ober mécanique ouvet, a var setu eri gottes. An edo eus prez war a vriones. Ja. Setu penaos a la var far an rad om nu. Et maintenant el bout. Ja. Ben, mousset eo bremañ. Gortozet vraz eo a deuet da vea beliadeg Breizizel, me ouzpen chilaou a radio a rai an dud. E kent a loden an avaden eo a deus un doare c'hoari ma roulen e Daniel Jekel un nebeut gerioù brezonek an an dud. Berz abominable a rei ar frappadze. Ar avech kenta eo oa moyen d'an dud tapout krog bas o telefon a konz bar poz bihan e yez o havel. De chant de Sanyan? Ja, met mij. Allez, gore, zau gati? Ja. Marie de Skimperle? Ja. Ja, we koos lieb, egis, ja, zo'n ding. Ja. Daniel Jekel. Yves Quintel n'en allait à ding over participation des auditeurs. T'es là, mais vous trappez là. Mais penos benang, ingen na. Da zigente voi devinette. C'est-tu vu au bar sportiu, mais une devinette avec orgoms. Ah, vous êtes en matam, mais là, allez, trigon. Mais même à zigar, c'est de la radio, n'est que même extra, hein. Surtout à Pesvabra, tu comprends, pervi des voitures de sa bobvin, dragiste, on veut une Québec, droit de ses véleries, ouvrir de là. C'était va où santes tes téléphones et on travaillait en travaillant, deux. Ne ce Québec très gon morsa, mais 6 vernugues, 10 vernugues, ne se bet avec chou. Ergon. Figure un an, un deux téléphones qui kemen, Gilaouen qui kemen à radio, ne kemen meusbu et non. On a voyé bien vidig, figure, ar papar, un téléphone ding, et l'air de Daniel Jekel, ne voit guérir duriou matri. Mais l'air, ok, non, ce qui guérir duriou matri, merdin, mais, gouda smart, on a déjà la conduite de break, l'autre, ne se gueule d'un pendé, hag ding rave vat pigur egis nimret an kont piou neus an drobalin piou ver trao, mais la vie au baranoda gaten vivement da velneu, hag ouze me ar prek ne ket tawar ka war len, mais daou e ka war prek, brama egis vek glok. Apes meus ka e bra meus ket nimret e kont dustu, mais an dra voa deud ober ar formil. Lod, de houten, a telefon ket a radio, a telefon e ding, Chant de Sanyan, an imre kom, bébé, voye, l'anek de l'étude, de ce guidel. Me, madou, voen kontant da go Neke dister ar pez a lav a ramman Daniel Jekel. Moyen e oa d'ar gilaouerien, sevel o fri a komz er radio mar plij. Ur gumunie sen doare famil a oa deud da vea, a lod a oa deud da vea kustum da belgomz, evel anet a rouz. Je l'ai porté en été, le soleil l'a tout, le soleil l'a tout. Je l'ai porté en été, le soleil l'a tout brûlé. Eiz ar animedek ba Radio Breizizel a net de ploveien.
Bonsoir Daniel. Mon nom est Annette. Ja, mondara. Tom en amzar va ploeien? Gintau bebrauch brama je nog genoeg. Ja. Adi schube, wo betu be pa San Jawa? Ja, bij de jobit. Ja. Ja, en moest je jobit Tom meer brama in de rust doen. Bebet, je pen getar zin surtout da va bebrau. Ja, met jobit nog ver een breed, dat je moet pedit, maar moet je am goor mariet. Agor be chilo, hè? Agun beetje lood. Da la robede vi me für million benag, of benag, hè? Ja. Je l'ai porté en été, soleil là, tout soleil là, tout. Je l'ai porté en été, soleil là, tout brûlé. Ja. Mais Annette, voyez ça que on est bien trop, on est au théâtre. Bréson, oui. Ja, mais il voyait bien trop, on va vous expliquer, je sais. Vous me benni traman. Brama je nog genoeg. Ja. Adi schube, wo betu be pa San Jawa? Ja. Bon, bah, c'est on de Gogéal, il va avoir une roulade de nos causes, c'est une musique, c'est un micro. Gref dan Vlaverbeek en Daniel Jekyll. Ja, c'est tu. Hop. En roladin op pus. Quoi, Ja. Arenas Gret, La quoi. musique, c'est Gavini. C'est tu. Hop. Mais au Louis Leroux, au chaume et plovien, map d'Annette, Annette Leroux, Simon, abreur d'Hervé. Ja, bon, maar zo RW, weet je roes, gaan de geschob met ploeien, nee, tu m'as map dan net, je wil juste. Mat, diam trop sérieuse, ne? J'ai eu une jeunesse heureuse, Annette. Me mus weet er je wankies eurus. Heureuse. Age mus weet. Ja, Ja. Matré. Ja. Et toutes les semences étaient mises autrefois dans les terres labourables. Anat gochal, avec la keer tout barsdoer, je vais gelet arat. Ja. Et les feuilles de betterave, Annette. De ljube terabe, c'est slagen dan. Anitrakin. Nentrakin. Quasiment bepsul, oh jo, point zo weet we bepsul, we ilo heet al point radio e vid responde Daniel Jekyll, quoi. Agad a hoede no en draait menak gant RBO, we roit der point ze, bon, met am kado menak, se tu vi alle vien normal davon da maher da hoede, da vele mami, an igenta en gave, we roit en tam show menak, en organisé davon. Mamie RBO, ja. Ni zelle we nei, we het dan dan tu menak, gant am moto, da zul dan oos, vi chouve ke golet o mam ba we pam se terres peter zuzun, se tu no en tamikelu divar gous RBO, o selu nei ba an auto, dre radio va an auto. Plijo de readei, così al Brisonek, e poi en vadak da la vara de Brisonek, Daniel Bijadei, sûr. A tau, e content ga de respond de la... Brisonek Bijadei. Are no me zot gant am zut, a gaus e mur a brezunek e get da galek, pa vez en no labourat, pe va zo antiekes, pa ve an dud en mjikur me mstekes, ve mur a brezunek e get da galek. Padans, e chamaladal no e da deus plouvien na ma golhen a rous, hag a responteie, hag ervez me chouz e don barz auto ton a ger da an tumnak. Annette no ke respontet ma da vallach da Daniel Jekyll. Setu d'houde e roe da goulhen da respon. A goulhen e responte ket da Daniel Jekyll, met da Annette. A lato Annette e fidit gouzout, pa se deus bien e houiez lato an dramanak gant houzenket, amma houzenket. Setu ya komanse da zapati tamek da mampur no ke responte mat, quoi. A goulhen e reke van bet da piou do selou da radio en trafet, quoi. Beiadeg et Brizizel et ma Daniel Jekyll compte cause. Et je vais te donner une gifle. Mais on dirait klakken dit. Penos? Klakken. 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 Ja? Ja. Die dan het mij pe glappenet. Peta man gravanet. Gravanet. Ja. Joen dus plugerne? Morning, Marie. Mama. Playa wangato? Ja. Ben, c'est zo, vous nous bravo, quoi, vidon. Ah, merci, Landor, Marie. Madame. Yeah, très ok. Ben, chant mezo bed penos pelgomzerez, ben, Radio Brézizel, hag meus labouret gant Daniel Jekyll. Var arbeliadeg, enfin, d'archul diouz an oz, Eia komprenari da walar ne oa ket Daniel o ober vardro peptra e radio. Un technicien a oa an daouarn var boutounioù ar binviji teknik hag unan benag a oa gwal okupet er standard egiz chan an ostis.
Moi question je me meuse et oa kemen se adut, mais gure oa kal stud au téléphonidion, tud varan noa de dreistol quoi, a oa grez gwez de goge al gantan, a grede goge al gantan. A reia wank a gilaoe, mais ne gredenke de téléphonidion quoi, pegur oa brezoneg pin vidik, mais bon, vid a reia wank oa diesor quoi, nem gompren. Mais gure ce sont nous gizini gulhan pe anet a on eus chiloet bremaig a moins soj de zouto me mestra ya. On dud abligedio klevet ur brezoneg enfin ken brao hag a radio vito a oa poezus d'ar chul d'an noz a he oa gwellor vito pe noz Gilao Daniel vid seledouz an tele quoi. Ben a fin a regoz, hag a reiaouan ie, mais a re a zeske a bligedio chilo an abaden ie, mais vid a regoz a he oa bon ur veliade gise a oa ndra plijusor vid seledouz an tele, setu an dud a telefone da vid abadenou Daniel a he, oa ket memeus re hag a re a telefone vid an abadenou galek, pe memeus on a badenou brezoneg al quoi, be oa tud a gilaoe Daniel dreistol tam disavel quoi vito vid pez a veze skigné d'andal quoi. Kojal gant Daniel ya andra oblige kalz dezo ya. C'est-tu trop pio bram à nous enquêter? Allez, Plahek Sanyan. Marie de Lokion? Ja? Elle est mon amal, Marie. Oh, ja, maar mam tau ba mitman, hein? Ja. Allez, la var tuandra domne, Marie. Plahevian zo bekroge hiven hi. Dan hes we la bahama. Lucie de Zar Lostre Santegone? Ja. Mon amal, Lucie? Mon amal, Daniel. A blaise ma, puis me sige la hand a blama, hoa. Blama, Daniel, non. Ur sapre plija du reo chilaou an dutse, joyeuse, gay a lirzin. Evidemment d'un tammig pel arganti, on bet o velet Nelly Blanchard skolvuriad e se skolvur Brest, hag el kreizen an en klaskou breizek a keltiek. Ba ya, plijadur braz e a plijadur braz o klevet an drama pugure ve santa de kont an braz an dut. Penaos implij an drama. A bep sortra oazo, pe deus un tu prosodi davad, hag a zeblant be a natural davad. Lexique interessantre, pepini ne zo respond un tamig disavel ouspen, he moyen zo da zastum ur bern trao pinvidik tre, précis tre sur war. An adei pegure ur poltrat deus ar mod me bekoze d'ar brezonak gant an dut en un doare natural da la hade tud a go deus desket brezonak en ur mod varbarlen o mamo. Ben a fin e brezonak yar ma peus ran he pinvidik tre, un tazor nie, moyen vefe da renabli tout da respons chouze, a memes da sevel ur sort atlas double en ur mod, kaver an atlas soukoz a zo bet. Pa lavar an drama e pegur e sonjant barz an atlas kenta. A zo begre divar ben ar brezonak, hag a zo anvet l'atlas linguistique de Basse-Bretagne, besavet gant per a rouz, baroazon, d'ar marse oa kemet ur skolveur ba breiz, baroazon. An atlas se, ben a fin, ne an eil atlas a zo bet bar bet a bez. An atlas kenta o vea an inivid brohal gant Jules Gilieron. À Jules Gilieron, skol ar studi UL, l'école pratique des hautes études, a neus lancet a rak tresse a gawa ur burzut en ur mod, ne ket troar dijonj dastum ar fedouiez var baper, kalz esore sellet de zoute var ur gartan. Setu an adei, an deirio, me d'ar mar se oa neve pen da ben. Lakad ar yezou var kartenou. Vi kompran penons e chanch ar yezou barz ar vro. Nae, dispar o an drama gredeneus l'atlas linguistique de la France, me an drama oa kemet vid ar an yezou romanak. Nae breizizel oa belosket a goste. Nae ur mank braz, a oa. Setu perag neus komans per a rouz da zastum a dober ar memes labour. Nae an atlas linguistique de Basse-Bretagne a zo an eil atlas a zo be krouet erbe da bez. 1200 ger a zo be dastumet gant per a rouz e brezonak vid pep
poen en klask. Hag etre tout, e oa memes tra seitek a triugen, seitek poen en klask a triugen pez a oa matre. Hag per a rouz, pegur en a santet memes tra, eve fe kalz gwellor enregistre an dut, in rol a ane vid mirou d'an trao, deus un tu, met ie, vid be a gwez da ad laboura da skriva resisor an trao war l'air, en eus jonget eve fe mad un debenag, kendel a labour, hag falrun, hag a oa da rempret gant per a rouz, na kinig a labour se da yann an du. Na he abretren neus komans yann an du da labouret var un eil atlas. Astenet a donne da galz e oa beneri gant yann an du a labour beboul het e derou a hanvet diveza. En ban e oa bet evel se adlas yezel neve brezizel. Hag an Nelly Blanchard an eus bechoan kinveria a respantchou chilaouerezet a chilaouerien beliadeg brezizel gant an atlasouze, ini per a rouz hag an ini sturiet gant yann an du. Sean deus kolorek? Deus la coccinère, mais la bœuf nord deux. Beur an autre deux. Ja. Et a peu vete? Bien, amma, bakolorok, ya ve gwelladi e var an atlas neve, pugur koksinel zo be goulen a die vid an drama, vid an atlas neve, beur an outroudou e ya, mem stra ve kavat, ya, mem... Mais bon, beur an outroudou e ve kavat gaur bern tud force penons, hag a hendal e c'hwil an outroudou e, pe grach an outroudou e. Annette deus plouveien? Ah ja. Mon amad, Annette? Ja, mon ramat. Chik an am zabe plouveien? Ja, brauken an. Matre. Poen noa. Ie ga, in groiz na zo im bram ania. Ah ja. Penaos e l'air de coccinelle genor na... Loan an outroudou e. Loan an outroudou e? Ja. E de coccinelle? Loenet an outroudou. An outroudou e? Ja. Ya, respond an eus loan an outroudou e. Loanet an outroudou e. A gwirama, gant yann an du, oa kentor c'hoaz bior an outroudou e pe... setu pe c'hwil an outroudou e ne he an drama zo disaval, ne he, interessant bepret pa ve kavet trao disaval. Loan an outroudou e gavant ket amant nemet babrovenet un tammik setu, bon, an drama te deus ar galek sur c'hoar, a per a ket, me var en esu ni ve kavet loan an outroudou e, setu ne ket souezus ma ve kavet ba plouvien ie a respondma. Setu goulhan deus plouveien? Ja. Ele goulhan? A mama Daniel. Poudia wang a tao? Ah, tao. A penaos e la vandra genor gizgandet sur a war pea? Megas a c'hwil doue. A c'hwil? A c'hwil, ja. Ya? A c'hwil doue. Damzonj, vid studi a davad an drama re dei kompren ma deus pler teutoud a responschouzez. Ba radio emom, kontan an dut da gozel gant Daniel Jekel, da rei a respond mad vel bar skol, pa vero da respond ar mes pe d'ar vestres, na rede diwal da lavar ad revuen, ma peus ran, e ve fe emose, ar brezon ak var ar pemde. Puguramma e mom ne l'air un tammig spécial. Pa vo un an bena kontan a kapab da studi a tout da ar bouetse e vo dispar hag a bouez bras pugur e mom gant stumou komzat deus ar yez na hen ne ket roudou a jomo. A urus aman e obe mirat tout an traouse pugur e a hendal e vo diez gouzout peta e bed ar brezonak. Deja... pa ve gre skol, amman er skol veur, a memez mod, neil deras, pe kenta deras, an dut no deus ket klevet seurt brezonak, ninke vi komprant petae. A diez war e displegad an dut. Petae, seurt brezonak, qu'un ver kultur, me memez qu'un ver prosodi, qu'un ver ereadur, qu'un ver troioula var a zo davad deus ar yez. Ya, diez a war e rei d'ar studierien da gompran petae an drama. Na a bouez bras, pugur ma ve fe roud ebe deus an drama, penons displegad ne ket an. Setu an goulennou digortre hag evel just dielou a bouez bras. Gwelet e vo en avadenn zeweza justamant pe seurt frouez e c'hellerten a eus enroladennou Daniel Jekel. Me un dra war c'hoaz war meus speret o chilaou kemendal a du deus kemen pare zo enem gompren a ren braouik, padal ne oa ket memeus brezonek.
koz a oa deus ar memeus bet ganto, ini a mecho hag an amzer gwechal, me un dra a lazo, en em gustumi a ren azul d'azul ouz brezon e kare a live. Nazi a zeuzen je vag, larer in ma zave, larer in ma zave. Daniel Jekyll e unan no a merzet e oa deuet da ve a tan o eskouarn. Sonj ma neus pegemen a vizer hag a boan den doa bet, pa o kommans e radio, da gompren urva ouez de langidik hag levon pamman o kaana. Wint pe dispartiet, wint pe dispartiet. Na tridegen disparti, moneti bouke. Na tridegen disparti, moneti bouke. Ah, pa vant bet ban langidik. Ah, pa oe bet ban langidik. Ah, ya, oui. In gomprene karanan, me gomprene kene. Vant chant, pega an avre ga budget legal. Tu raking l'air egalek pe vant da houl. Troch micro, la canet avon dro vi meden nevin ket bet mi. Budget zo mar o bu na war gouze, setu ar am skolet. Me fode ket ding mon mi. Petra me mer, pokna Figur an dra vo ket on ez do bar. Te gompren la kan dut da gre de gompren tout. Apelal gompren ket nitra. Na petra me mer, pokna boutret, pokna boutret. A meus bet dalret an dra, hag ervej voa ni laka urge, temik, hag a meus chelaouet a Ruben, men ne gompren tout. Se ma skoan voe boezet, se tu te prend e bet, deud voa un kustum deus a ver. Pa teus bonante, hag teus kemeet an habitud, te eus ben da gompren. Daou accepti ar pez l'air a real, ar pez a lodren ket. En dut, pa neus c'hoant kompren a lagber o gwar. Devet a meus bet pli jar da gau brezon dizen vel ma teus c'hoant. Luanez i bonseuret. Na chen me bel yanzu, luanez i bonseuret. Luanez i bonseuret. Na re gwahi monetrit, rei vagi tonet. Na re gwahi monetrit, rei vagi tonet. Kustum eten doa Daniel Jekyll eskouarn dre forz mont war an dachen, a kreda ba wallar ar gilaouerien a oaet war an enze gantan. Bremañ avad e relom c'hoaz denama deus an en roladennou. A labour a zo begred neus ken da nebagar e osti speret a yez. Ah, mitrailleur van sost. Mitrailleur, pipino spécialité. RBO, Radio Avro, RBI, Radio NTI. Daniel Jekyll speret ar yez ur podcast ki niget gant sevenadurioù Bretagne Culture Diversité. Sevenet gant Tudi Kreker, Sont Gemeska Bastien Lambert, ken Urzia Anna Kere. Trugarez da Daniel Jekyll, Philippe Lagadeg er CRBC e Brest, Christelle Molina a Jean-Paul Dibouez et Nina e C'hoazon. Ur podcast chikouret gant ministrerez ar sevenadur a Skoulver Brezizel.